ڕۆشتان باش بینەرانی هێژایی بەنامەی گەلی ئازاد لە بەنامەکانی پێشووتری گەلی ئازاددا باسی ئەومان کرد سیستمی خۆبڕێوەبەری دیموکراتیک چییە؟ پاشخانی ئەم سیستەمە لە باری فکری و تیۆریەوە بۆچی و بۆ کوێ دەگەڕێتەوە. هەروەها ئەم سیستەمە لە ڕۆژاوای کوردستان چۆن پراکتیزە کراوە. بەرنامەی گەلی ئازادی ئەم جارە تایبەت تەرخان دەکەین بۆ جیاوازی نێوان سیستمی خۆبڕێوەبەری دیموکراتیک و هەروەها سیستمەکانی دیکەی بەڕێوەبەری وەک نەتەوە دەوڵەت و فێدرالیزم. بۆ ئەو مەبەستەش ئێستا بەڕێز مستەفا سەریکایە لە ستودیۆ حەزرێ. بەڕێز مستەفا بەخێرهاتی. سپاس بەرنامە خۆش. سپاس. بەڕێز مستەفا بەرێ هەرچ ئەم بزانین کە جیاوازی نێوان سیستمی خۆبڕێوەبەری دیموکراتیک زانی سیستمێکی نوێیە هێشتا نەکەتێتە ئالی پراکتیک بێجگە لە ڕۆژاوای کوردستان نەبێ ئەویش هەموو 3 ساڵە. لێ جیاوازی وی سیستم لەگەڵ سیستمدنی بەڕێوەبەری وەک دەوڵەت نەتەوە وەک فدرالیزم وەک کۆنفدرالیزم کە بەرێ هەبووە بەگشتی سیستمێک کە لە دنیادا هەیە جیاوازی سیستمی خۆبڕێوەبەری دیموکراتی لەگەڵ وان سیستمان چییە کەرمکە؟ بڕاستی وەک سیستەمێکە نو تێ ژیانکردن تێ پراتیزەکردن ئەمە ڕاستی بخوازی ڕاستی سیستەما هەری کەونە یعنی وەک ئەم بێن خوزایی civak wisa jiyan kir di jiyana civakê da xweseriya demokratîk nêzîkî 20 milyon sal hebû. Ew berevaşkirina wî va 5000 salê dawî ye. Yani sistema em karin bêjin herî kevin sistema xweserî ye. Mesele hemû civak, hemû cîhana me, dünya me ji roja rojê de aslında bixa pir rengî bû. Ji alî xwezê, ji alî civakê, ji alî însan, ji alî sewala, ji alî gul û çiçeka, ji alî dar û bera latê wî heta axa wî rengarenk e. Ama wana gişkî bihevra hem taybetmendiya xwe jiyan kirin, hem jî cudatiya xwe em bên parastin. Qasî cudatiya xwe yeketiya wan hebû. Bu wa cudatiya xwe beşdarî yeketiyê bûnsa rengekî xwe şava kirin. Yani dünya jî yekrengî ticarî jiyan nekir. Mixabin ve 5000 salê dawî bi nirxê xwezeyê herî bingehî di alî civakî jî alî xwezeyê jî pê hate lîstin em karin bêjin berava jî hate kirin. Çi bû? Tiştê însana 20 milyon sal pê xwe jiyankirin dayî, pê xwe pêşxistî, di alî teknîk û teknolojî, çand, ziman, aborî, huner, çi beşî hîro însan pêwîstî û pêk tê hene û pêk tîne, wana gişkî di nav jiyana însan de hebûn. Wana gişkî em bên hem hilberandin, hem jiyan kirin û gişkî hev temam kirin, gişkî bi hev re jiyan kir. Dûr de ji xwe ber xweserek hebû. Hîro jî nav civakê de, nav laşê însiyên bixwe de, nav xwezeyê de xweseriyekê ye. Dijberî vê aslında em karin bêjin a va berava jî kirî, pê lîstî, hermandî, qerav kirî, ew sîstema niha wek em bêjin işte netew dewlet e, împaratorî çêbûn, împaratorê koledar çêbûn, împaratorî em bêjin wek küresel çêbûn. Hîro jî em bêjin ser esasê netew dewlet bûnê hêzê hegoman ê dunyavî hene. Li bin wan da hêzê em bêjin wek netew dewlet xwe bêreva dibin û her tiştî wek tek dixwazin li derdora tekbûnekê bimeşînê. Rastî va hem dervayî civakê ye hem jî dervayî xweza ye. Ji ber wê em destpêkê karin tiştekî rast bikin bêjin sistema aslında a civakê pê xwe hem geş kirî hem xwe zengîn kirî, dewlemend kirî û xwe pê meşandî sîstema xweseriya demokratîk e. Hîro sedema nûbûna wî çi ye? Rastî va sîstema gel xwe pê ava kir, xwe pê. Başa Birez Mustafa ez dixwazim pirs bikim. Yani bi rastî pir balkêj te got yani 5000 sal mirov wisa jiyaye ya bêjin ew sîstem bo xwe هەبووە نێل لێ نەوەک بێژین وەکو سیستەمێکی کە ئەو بووە. لێ ئەو چمە بەتایبەت دەزانین کە ئەو لە پشتی لێگەڕێنێن دوور و درێژی ڕێزدار ئۆجەلان ئەو سیستم بێژین هاتە بڵاوکردن لە کوردستان و لە تورکیا یا لە ڕۆژهەڵاتی ناوین. ئەو لێگەڕێنن کە ڕێزدار ئۆجەلان کرد چماوی سیستم ینی بێژین بەرێ مەسەلەن تەنانەت بێژین حرەکەت ئازادیە کورد مەسەلەن دەوڵەت نەتەوەیەک بۆ کوردستان دەخواست پڕ مۆدلێ باسی مۆدلندی داهاتنی قاشکردن چما ینی ڕێزدار ئۆجەلان بتایبەتی لەسەر وی ینی لەسەر وی سیستم ئەو چەوە ئەو لێگەڕینی وی کە ئەو بێژین لە ئەنجامدا وی مۆدل هات خۆنیشاندان چما ینی پشتی 5000 ساڵ جارێکی دن ڕێزدار ئۆجەلان زیڤراوی مۆدلێ سەردەماوی راستی mesele rêbera mesela pênasek ji bo xwe kir pênasekê pir balkêş bû got ez diva pêvajoyê îmralê da wek bûm nêçirvanê heqîqetê
ez du hakikat ketim neçirvana hakikati çim xarawuni tiştê hemû ji civakê hatî dizîtin berava jî kirin û tiştê li derveyî xuzeyê û derveyî civakê hatî ferskirin ewana zerarkirin ewana ji hev derxistin tiştê nav civakê de hebûn civakê pê milyona salan nêzîkî 20 milyon sal jiyana xwe pê mestir kir û herdem pêş xist demekî hat yekî desta vê tê ser vê bereva jî kir sîstema xwe li civakê fars kir her tiştê rastiya civakê hakikata civakê bereva jî kir rebareba gom ez vana na ji hev vediqetîne me vana di nav civakê de jî hebûn erê qers ketibûn bêmehet ketibûn em bên dibin destê zordar da dibin destê dizek da dibin destê em bên ji bo dizekê xwe veşêrin ê sîstema dagirker sîstema mêtînger sîstema zorker sîstema kuledar ava kirî her tiştî vî bereva jî bi însana pejirandin dayîn ku karin sîstema xwe bimeşînin ji ber vê çi bû elbette çikî tu bixwazî nexwazî ew xweseriya civakê qels ket ama tu ne nebû berxwedana însana herdem hebû mesela vê de İnsan kuva çağa van nehirandına serokapo arı vek paradigma, ideoloji u felsefe le dimezine li ser wî esasî li paşa roja civaka xat nere mesela em kişi dilerim ku nav xuzaya nav civaka Kurda da Kurdistanê her çar parça Kurdistanê jî hatta berî vê 15-20 sala 6 salî ew xweseriya heye aslında erê dewleta netew dagirkere mêtîngere êrişkere jenosîtê pêktîne ama di rixmî vê jî li ber wê mesela civakê عشیرتیا خوا، مالباتیا خوا، قلمبونا خوا، قابلبونا خوا، پاراستی دنف خوا دا امی خساری خوا جیان کریه. درکی جیان خوا دا هر چیزی خوا رادستی سیستم دولت نکریه. پاراستیه. کینگا بهتر امکانم بیشن و تشتی خساریا گلا، آجواکا بهتر حتی قصقستون تو نکرن. هر حال به نکاشی سکانه بیشه و به نتو دولت پیش کرد. نتو دولت تشتی که ام بیشن هر جوری جداتی renk bu ne? Tünnekirin tek renk, tek sulta avakirine. Yani jibokanın mesela çıkırın aşiret, malbati, gişki, Rabun şu nevi çı avakirin, ikamekirin, dağırtın, vatandaşı. Herkes peyviste bir devlete de begiritan. Vakitin to aidetevi, tün nasnamivi ve tünnebine. Tün nasnamivi civaki ve tünnebine. Herkes mecbure ancak bir devlet ahata girdiği var zaten bu kanunu bu zagona amade kirin herkes bunu vatandaş. Vatandaşı te çi mani netev devlette aslında vah xuserinden gişki tünekin. Mesela pir gotine ki netev devlet birre ve dibin hene yeki bu Türkiye demektir Serok veziri kirdura Serok Komari kir Süleyman Demirel. Deri Kurda Ali Kurda baş tezanin. Mesela gotine ki usta demek dikir. Dugo ku liber cemi Fırat'e bizine ki insana ki mevanda bebile berpişsare yamin. Yani ev qas netev devlet her dere xarcıvake farz ki. Halbuki yani jibo bizine hemvalatiya ki ve ahivan da bir çağlaqı bir devleti ve aslında bir rasti tişteki ravanemet ki devlet her dere civak şev parça ki civak xuseriya ve yekbuna ve formi ve xapi hatta hazar sala jiyan kiri peşxisti parça ki şu nevi destiratariya forma destiratariya ve netev devlet araba ki. Jiber ve imkanım bejin bitebet 1600 şında yani bir desti di peşenge İngilizû em bên Hollandiyada wek sistemeke nû sedemê wî cîran berferez zanne wek devlet berber netev devletê birinçûn û civak hemû nirxê wî parçe kirin. Serok Apo, Rêber Apo vaya zarar kir aslında. Yani tiştê nav xuzaya civakê da belki qas ketibe, belki bêtaqat mabe, belki hindik mabe ama hebû, berxwe jî dabû wek çand, wek em bên helwest, demdem, wek em bên tekili nav xayda vakt em bên alê zimanda alê jiyanda nirxê wî berxwedayî hebûn ama derdora wan hatibû dorpêşkirin hatibû tunekirin dewleta netew her tiştî ferz kiribû. Seroka bu tabii vaya em bên zeral kir tiştê nav hebû dihate jiyan kirin qes ketibû dît derxiste pêş. Em kan ji bo wî wisa kurtasî. Baş awqet dizanî dibe yani ew sîstem wek teş bas kir sîstemekî pirkewne li nav bêjin civak û li herêmê me hebûye. وبتایبەت شێوازی بەڕێوەبەری خۆستەری وسا هەبووە لێ ئەوەی کە بتایبەتی ڕێزدار ئۆجلان بەوی زیاد دەکە هەندێک پارێگمایەکە لە ئەوروپاژ ینی بێژین ژعلی کۆمەڵناسی لە ژعلی ئەکادمی پردێت نیقاشکردن مەسەلا بۆ نمونە ئەو پێلێن کە ئەم باسی خۆستەرە دموکراتیک دەکەین مەسەلا ئیکۆلۆژیە مەسەلا ژنە مەسەلا دیموکراسیە ئەو سێ پێل هەرە بەحسێن پڕ گەرمن ئەو ئیرۆ ینی لە ناو جواکی غەربیش ینی بێژین لە ئەمریکا لە ئەوروپا لە بتایبەتی لە جەوێن ئەکادمیک دێن نقاشکردن و بتایبەت ئەوەی کە سیستەمی بێژین دەولەتەوە
لوی آلیان مثلا کرد هنای لوی آلیان پروبلمی وی هیا پرسا جن پرسا اکولوژی و پرسا دموکراسی و رزدار اوجلان وان دینیت لگل وی سیستم خو برابری دموکراتیک برهفت ده يعني او تشتن كرزار وجلان يعني او بيجين كوكونه لوي سيستم زياد كردنتشنا ايا مثلا ايكولوجي ايا مثلا ديمقراسي ايا جن چون او برسن پر مزنن لناو جواكي ما لي برج نبونه يعني السيستم وكو خوسر هبويا لي او تشتكي نونه يا تشوا يعني شروي تبو ويوان بلانشيا راسته مثلا سيستم خوسريه ديمقراطيك دا تشتي بحث كن وك سوال جووني زمان امکانم بیشتر خالی هری بنگهینه. مثلا ما بس جواکا ام بین بری سیستم دستراتار کر. دوردا مثلا انسان پر بالکشه. انسانی نه ام بین مثلا داری ذهن دا، داری زانبون دا، تکنولوژی دا، ام پیشکتینه. راسته پیشکتینه که مثلا انسان جیان کر. اما مثلا ولی انسانی نه تشتی در و یخا پر زندی نابینه. هرچی انسانی اول وسط زانن. گوتنه چیه؟ امج آخرتن، امج خوزه هاتنه، ام پارچه وینه خوزه دایی کامه. خوزه دایک چاوه دایک بس ناینه دنیا نه وسا شیری وی دیگه کی وی مزن دیگه وی حتی دفره دبه انسانی که تیری خوابه که هر چیزی ویلی خواهی درد که خوزاجی انسان کج خوزای هاتی خوزاجی وادایی که خوارنا وی دایی که آوا وی دایی که هوا وی دایی که تجاری برچینه اشتیه انسان جی وادیه جرا رز گرتنه جبر و تجاری بهتر بچاف سوری بچاف برچی بو نزدیک خوزای خوان نبونه بچاف برچی بو بچاف سوری نزدیک خوزای بو نکینگا دست پیکر به دستراتاری دست پیکر چما سیستما انسان بره دگوت ام دخوازم باش جیان بکن به هفرا جیان بکن ام به هفرا هیم بهتر جیان آخا میسوگر بکن داری اوله کاری دا ام بهتر جیان آخا داری ام بین آبوری دا خاشتر و گشتر بکن داری چاندا هنر دا امین خاشتر بکن جبر وجی حوجی هم تکنولوژی پیش بکن تکنیک پیش کن تجاری جنس تکنیک هر دم وانا پیش کستنه اما تشتکیش هر دم زانو بیه گوته از و خوزای هر چی دیمن از قاسی تیریم بکازش خوزای بگیرم اما دو سیستم دستراتار چیکرن یکی درکت دست آسر گو بهتر آمن که گو بهتر آمن دزکی ونی دزکی انسان دزکی قبول نکن تشتکی هلال جواکا ودمه و جواکا ام بحث کن هر کس به هفرا کار دکه به هفرا را دکه داتینه بیاره به هفرا داده انجام یوجی پاره ود که وجیان دکه و جواکا البته زوزوه دزکی قبول نکه اجبو قبول که چیکر ذهنی که نو آوا کرن گوتن و حوجشته میتولوژی آوا کرن نظام چه آوا کرن آری ذهنی مداخله کرن وایش تیرنه کر سیستم چه آوا کرن سیستم زور دستی آوا کرن işte ناوی devlete yani askere polise mahkemeye zindana katliama idame vana آوا کرن çima çünkü insan ve kabul nakın jiberku ve evbük mesela vasitama gişki آوا کرن jibo ve ku bçaf suri tenizke xozay bir zede şey girtin jibo hine kesav ne jibo hamu civaki çi bu ekoloji daha damış nabe hedi civaka der dora ma xozay ma damış nabe mesela benerin beri ve dehroja Fransa civine çexsin hamu işte devleti tenzanın sereke dünya bir revedmin لسر خوزای سر خوزای داخفنه دبی نظام işte tabaka ozone ferebiye tav betir لخوزای ما بخیر ku santigrat derece hava germ be diki evqas buz behlene diki evqas ah bin aveda bime diki evqas zindi bimirne evqas giyav mutlu mol diki tünebine dillaş insan diki nukhaşeni peyda bana vat yazan peki vaş kurhat veya her خوزای بخاطی نکر یعنی اری خوزای پسکری کی بیانه یک چرا بین آفاتی خوزای تنجیان کرن deprem هیا ام بین ارتجی هنه یک چرا شوات درد که و یک چرا لهی رادبن یک چرا شبهت کهون وانه هنه اما ورا تجاری انساناتی وقت تهدید نکرن او گور پیشکتن آخوی گوره اما نه اتشتی به دستی انسان هاتی آفراندن مثلا چکر اصلا هم جان دکم راستی وسایه چکر آف حرمان حرمی آف هوا حرمی آخ حرمی آف هوا او آخ کو به حرمی جان خلاص به نه دی حسابی وید کنه چه بو خوزه ام مونین دنیای ام تیر کرن ام پیش قستن چه مدایی که لما بهتر به برکت و گران نه دی نکانه بده چی کرن دار نیشتن او قاس کیمیاسال او قاس جبو بهتر کار بکن تشتی بکارانی او قاس تکنولوژیا شهر او قاس تکنولوژیا کیمیوی یعنی چیه گیشکی جبو و تالانه دست بکرنه مثلا نه دی dünya medari ekolojik de bir beset vezne karrakım. Adu diye vastemeş kur despekir. Despeka ve dizeki kur despekir. Bir destemir u destratar jin hata xsin ne usa. Jin hata dilkirin, jin hata kola kirin. Halka esas ava xarabi nebaşiya despekiri jur despekir. Çi bu hatta rojehiro jin nav civak da ali çandi da, jiyani da, abori da, siyasi da, xaparastine da
Var hasrem Kurdi bejin adi jani da jin hata tünekirin. Civaka ku jini wi hati bir tünekirin ev civaka zaten tünebiye. Çim ku beşeki civake nive rengi civake heri rengi xadde civake. Mesela hiroviye em nabejin. Em tenevak emin tevgara azadiye ji viş mujul dunya ji rojava bakur başu rojava kurtane nabejin. Hem bu dünyada beje jiyan der dora wi ava bijine. Çan, zaman, hüner der dora wi ava bijine. Kesi ev cinsi ev avakiri hiro her tişti hati durxstine hati bimpekirin hati tünekirine ve çağate çim yani dünya dibe tek renk. Cudatiye jine ku tüne biki tek renge. Adin çiye mesela neri bahsa dinci emin demokrasi tıkani biçi vana gişki ev biki eğer sistema demokrasi çiye bu xarre ve birin gor pevisti xab bire ve birin. Her renki durda xadiyar kırın bide. Hatta müjikanin bejin sistema despeki hatta emin destiratari tiştihati meşadın demokrasiye. Hem ji demokrasiye ke raste ne be endireke. Mesela civakeke u civaka da her beşi jiyana xada. Yani ali evlekari, ali aburi, ali tendurisi, ali jiyani her beşevi behevra nikaş kirin, behevra bir yardayın. Gor ve bir yarıcı herkes ku cihat buna uçiye gor ve tevgerandın civaka xabre ve birine. Bele. Durava çıkırın vaş tünekirin. Başka kavata am çava yani o sistem am çava bide nasandın yani sistemek backgroundek yani paşkaneki 5000 salı vi heye navcivak. U havkat yani pelenwi her pelen beji nöhe yani uçtan ke det nikaş kirin pelen ke iro tenanet ve kriz yani det çavdek mesela xozata baskırt persijin jervusa yani her peşketitinin komelgeyn rojavan nekariye persajin çareser bike jin le dervey desaladari mana bejin le dervey komelga mana u demokrasiya mecd zani dores demokrasiya indirekt nekariye persa demokrasi çareser bike yani esta sistema xabaroberi demokratik am bejin sistemi ke nöye ya çava yani sistemi ke paşkanı ki konivi he 50 sal u havkat pelen her nöş le nawi heye am dikarin beji sistemi ki tam nöye ya çava am yani ma best moku penasa kirdin am او sistem çava bide nasandın. Bele yani tişti 5000 sal bir civake u bir insan bu xuzaya hati vanda kirin nuva avana iade kirin ve gerine ser esli xa ser cevheri xa jibo yer tişteki nüye. Çünkü dirokan bastıkın 5000 sal ve 5000 sal ji bu samin seransar derbas nebiye pırkadar derbas biye. Yani jibo mrovayı jibo xuzaya. Yani mesela min beter bir derde xa ketine insan. Mesela ve 5000 sala jibo hayvan ji jibo dar ji jibo giha ji jibo av ji jibo axe ji jibo hava ji kadar pirmezin jiyan kirin. Mesela atoma tekyayı, atomin ha desvanda bombli nevabi dibin be Arabi ezbarım. Yani en nükleer. Ev kasemin ali kimyevi teknoloji, sernavi teknoloji jibo beter karbıkın tişte bu kartinin. Yani götüne ve çi pırt tişte xuzayji tünekirin. Ve berderi tüne bune. Jiber ve herkesi jive kadar ekşan. Va 5000 jiber ve eri şekilde hem beri xuzay ve civaki eri şekilde dijvar bu. Pırt tişte civaki hermanım, beravaji kirin. Jiber ve elbette alternatif evi tişti hati eri civake milyona sal jiyan kir. Ama va hata dor peşkirin, hata kalskirin, pırt tişti evi jihatın guyurtun, hata birkirin. Bir civake birkirin dağın. Be zihni insancı listen. Jiber ve sedemeci elbette pır nırxivi nühane. Tişti esas nüçiye insanati bivi hebu, bivi ha peşkist, en hadi ben em civake peş tıkına dıxaponeke dikine. Civak zaten ne sekini bu peş diket. Mesela ben yerin de işte bine nav insana da pır xaponeke kemezine. Bine de işte sistema kapitalist modernite, teknoloji peştike, civake peştike, demokrasi peştike. Alakayı petine. Vaz zaten asla bedavi besek ne bu civake. Civak ticari ve cirki bir insana mecburi peşketi. Akıl her dem jiyaneke peşketi, jiyaneke be evle. Her ali be evle kari. Ali siyasi, ali evle kari, ali abori, ali çandi, ali jiyani var hasıl. Le geriyayı. Her dem ve avakri o ticari xatımandın ali peşketine da seknandın tüne. Hiroji mesela hiro civake peştikin, teknike peştikin ticari ne kapitalistin. Kapitaliste peş ne istiyor? Kine insan peştikeve jibo ben heza devleti desvande, heza sermaye desvande, tınha pırtıştaki jibo mrovahi baş bibini, ne kanı bu karbini. Çünkü jibo sermaye para, çünkü para desvande, sermaye desvaksına, evci ternak tekela devlete desvande, yak destiye devlete desvande. Çeketti mecburi avana birin kart diye,
دینن بحرکه بچوک معاش کی باش دنته تیجی دبی اوف پی زنگی مم اونا ویا دبی جبو کاری خا یعنی گفتم چه تکنیک و تکنولوژی پیشکتن اوی عایده جواکیه نه وانا دوردا البته امیر سسر 21 کمی جان دکنه سسر 21 کمی نم بحث خسریت دموکراتیک کنه سسر 21 کمی دالی ذهنی دا فلسفی دا ایدئولوژی دا آبوری دا تکنیک و تکنولوژی دا زانستی دا پر پیشکتی demek ki bu samcan dikene. Jiber elbette nubun aviye ama xalevi bingeyi xalevi esası sekiniye ciye. Berxada sekini. Çava ku roja bi desti rahibe Sümera bingeyi devlet buyne serdesti, zordesti hatta dayin hiro jibinerin paradigma vici esas iskeleyi vici, iskeleti vici yani mofrika vici aynı vekeve aslında kanı bejim berxadana civak buyne ahaseriye demokratici evavi yani خالوی بنگهی وک خانه. بله. اوا نه تنه کشف کردن جنوب تنه پیشکش کردن البته. باشه جالی یعنی فلسفی و کامناسی. ام دزانین که بیشگله بوکچین وک فیلسوفی که انارشیست که ویش باسی مدلی کی وساده که بتابع جالی اکونومی و هند کامناسن اوروپی یعنی بیشین سوسیولوژن اوروپی باسا خطا ساده کن یعنی مدلی کی وساکه نه مدل راست و نه مدل چپی کو نه مدلی کی نیو راست که لی هیچ کم بزلالی وک بیشین رزدار اوجلان باسی وی مدل نکن وک مدل کا چهار سری یعنی جغینی رزدار اوجلان آیک ایوا وک لگرینک ایوا هیا باسی وی مدل شوادیت کردن لدنیا یعنی جغینی بیشین ل غینی رزدار اوجلان و کردستان لشون دی دنیای شوادیت باس کردن وی مدل لازمه insan mafya vanji teslime var mı ki yani çava من بحث دیروکه 5000 سال کردیم. دو 5000 سالda اری سردستی خواهوا کر، خاری خستن کر، خا تنظیم کر، خا خورد کر، پرتشتی جواکه امین بمپی کر، پرتشتی ویلیس پرواجی کر، داری زیندا، داری پراتیکتا، داری جانی دا. اما لبر ویجی تجاری او نرخی اخلاقی پولیتیک، او نرخی خسری، نرخی دموکراتیک تونه نبون. هر دم برخدان. و برخدانا اصلا هری ایت ذهنیه. Yani ali felsefiye, ali fikre. Mesela emzanın berxadana yani kesiyete zerduşta derketi vaya aslında. De mazdekta derketi vaya, de manida derketi vaya, de emben Ebu Müslüm Khorasanya derketi vaya, Babek vaya, emben Karmitiye vaya, Zenc vaya, emben durahati Şeyh Bedrettin vaya. Fadura derbas Avrupa jile gene. Ve demek ki ben bir sosyalist utopike, demek ki bir anarşiste. Eri belki hinek mi divana emrahne bikin hebe. Dura bir sosyalizma zanistiye. Yani ve Karl Marx, Friedrich Engels. Dura bir emben ve şoraşa Rusya, Sovyete. Bir nizam şoraşa Çin'e. Vana gişki vakataya. İnsan ve sistema destiratar, zordar. به هر آلی مداخله ذهنی وان جیان وان کردن دهم بری وی برخدانه belki کیماسی وان ایوان البته درکت نیرو امیم دخوازن راست بکن اما یرو حرکتا لگرنا سرو کاپوج وسا پینا سکر گوز دوام وانم تجاری وان نرخا yani gelle hane hamud civak bari destiratörü çavhat bipikirin hatta tünekirin ama berkhadana van tüne ne budu ali çanda da ali civaki da vak emin çavi kha parastın fırsendin seri xarrakırın berkhadan belki tekçu belki ser neketin yine cevap serketin şaşitiya derketin emin dura şında ketin geçun ama şında ketin ama işte zaten cudate seri kapojur derket çiye mertiş tekti yani biz saya seri kapo bxira seri kapo همون مخالفت درکتی لجبری و برخوادان فداکاری کردن جاندان خوندان اما جبو داری ذهنی ده باندورا است کسی دستراتار ناوانجی گریابون وانج بره و ریبازی وان به واسطه وان خاصن سیستمی آوابکن واسطه سیستمی دستراتار تنکانی پی دموکراسی آواکی تنکانی پی آزادی آواکی تنکانی پی جنی آزاد بکی تنکانی لهمبری خوزای رزگرتنه بگری çünkü bana bu vasıta destratörü avakırın, zor desteği avakırın. Jibere mesela zihniyet avan bandura avan servancı bu. Mesela vaya çiye her barkeş. Mesela pırtezanın civaka betri van mesela civaka ke sünniye İslam'a ne olsa. Mesela insan cabuna Hazreti Peygamber da dinleyre. Fikreken ne, zikreken ne dine. Civak, dali civak da Ali Cihan'a da bernama keviye ne olsa. Ama çiğde dinlerihin برای ابو سفیان مثلا معظم لهم بری ویدار دکه و حتی خازم بکوشن جور در جمعه در مجبور دبی در که هر مدینه دورا دنیرم که او فکرها مزند بی خورد بی براد بی دکه و ناف کره خود داتینه جام وق ام بین نفس کاری حضرت پیغمبره
او درا ام بین خلیفتی که آواده که ایهانه دخوازن سرنخی اسلامی پیروز بمسنج وانا تو ندکن تصفیه دکن درا بو چه کرنه یعنی گوتنم چیه ایهانه وک عقل وک دستاین نصر hatta seri Sovyetçi, hatta seri ben şoraşa ben hamu edva kese bindes şora kutuş hoş bin bandora wan xalas neki ew şaşe jwan derbas tebi yaj em ben mikrobe jor derbas nav zihniyet te nav helvest te dengete nav nehrandına tebi kutujin nikan javqatini çıqas bidireki pakış bu xay sisteme ki novaki te brev rebaz yavan heri demek ki belki meşi belki direta pakış be ama te bir şibet yavan işte serokapu vay javcı takır go çiye mesele emin milliyetçi yani neteperesti emin cinsiyeti yani mezune jembüçüke ev cevi cudaya emin işte niherandana insan zindiye insan emin sübjeye her tiş dervevi objeye yani insan merkeze her tiş diye dervevi av baran hayvan ev ne zindine ez her tiş bomun vaçikir mesela varan gişki çiğoni davya xuzeyoni davya jenevoni davya magişkavoni جبر چیه و چقدر آنجا خوشوام پیرو رزگار بکی دواس ر و تشتی وانا واسطه پی کنی تخشوام دور بخی وانا گیش کی بچکرن ابزینیت سردستی bu devlete kirin. Binnete devlet bu tam ceberrut. Bu ceberrut devi. Yani her tecrübe eder kız. Mesela benerin gotun tiki tekbi, tiki fars bi. Tiki nebi Kürt, tiki nebi Belucu, tiki nebi Azeri, tiki fars bi. Diyedin got Türkçe, tiki Türk bi. همون رنگ جواکت. اوش تیر نکر گفت که یا ایلا شیعی بی، یا که ایلا من سنی بی، یا که ایلا علوی بی. وانا فرض کردن. یعنی دو علی دین دا تک، علی آل دا تک، علی ولات دا تک، علی زمان دا تک، نتو دولت جوا آوکر. همون جداتی جواکی پارچه پارچه کردن تو نکردن. لهم بری و البته yani mesela em xana xata wan dibinin ev bahs kiri xata anarşist ber xata ne kavana pir piroze insan hero bile ku wan dukhune tişti wan kiri fikri pirozun ereke masi wana ama lehemberi ve sisteme derketini. Nam kanın bejin seru kapı varan kişi aslında sentez ekinu derxist. Bale. Sentez ekinu derxist. باشه استاد زانین که یعنی سیستمی دولت نتوا و 100 سال هاتت روشلاتی ناوین و راستی وی سیستمیش روجاوا یعنی یا کپیک بجین روجاوا ورگرتن و 300 سال 400 سالش ل روجاوا وی سیستم جهان دکه و خوستریات دموکراتیک یعنی و سیستم همبری خول همبری دولت نتوا ده تباس کرد یعنی خو سیستمی خو برای دموکراتیک چیه تابعدمندی و چیه و خو به خو یعنی جیاوازیش درکت لناو دو سیستم لی اما اگر بجمرین یعنی چون است سیستمی سردست لروشلاتی نامین نتوا دولته لا ترکیه لا ایران لا سوریه لا هر دره اگر بجمرین یکی جیاوازی یک دو سه یعنی او جیاوازین هر برچاو که سیستما خو برای دموکراتیک لگل دولت نتوا هیچ نه Rasa tabii o gringe mesele bu. Mesela medespeket şey civak sistema xoseriye demokratik her ilişki prengiye. Çünkü xuza zaten usa. Yani civak jivusa. Diro keda usa janki hero jivusa. Mesela rıgmi ev qaz zor desti civak ne qawm bikirnayak. Mesela minaka xabne geli Kürt. لا ملكي عربة من سرنافي عربة نعربة باردون يعني دولة سرنافي وام كاركرية دستراتار ملكي من دولة سيستم دستراتار آفارسا تركا وهم ما 7 سال داوي نتو دولتك جوار آواكرن أوجي نسر بخابون أوجي خابونه كيه يعني مثلا دبين işte يكي نتو دولتك ويها بسر بخوي روجاشيا كبر مزنه كيشا دولة روجرات نافين أوروبا جي نافدا نتو دولت وانه آلک وانه پارلمنت و سر کومارکی وانه بوی سرخابون نابه کس نسر بخواه کینگا بخوازن هزی هگومانی که نام نتوی بیادریزن دخینه نابنین روش روشات نابین برچاوه کی دیگه چی بیج ندیاره گور برجواندی خود دیزان دیکنه سری وان دخنده بیرون نده بیرا بمشه ارشوی که و سرخابون نواه اما اثر ناوی وان سر کرده تشمشاندی چی کردن اوجودات جواگه کاری متونه بکنن نه والله ایران هین پررنگه خاپار است اری زور کشانن زحمتی کشانن ترکیه جوسه سوریه جوسه عراق جوسه همون روزات ناوی جوسه yani vad cüdatena pir zulüm din pir eş din pir vandahi din pir tişvanda kirin ama hacbin da jivanda ne kirin ve çağa çiye civak pir renge ve çağa imkanın bejin nezikati ari prensip da xuseriye demokratik esas evi pir renge civake zengini kabul dike wana vek hebuni esasi ve asli dibine yek şey ki ne pirtire ne büçüktire her gişkit vata kevi he
dengeki wê heye, rengekî wê, hebûnekî wê û gişkî cekî digen hev wênekê temam çêdikin, wênekê çêdikin. Mesela her niha kazeke deynî û buyarke lêxin ew nabe wêne. Dar, xane, insan, çûk, av, kuva ketnekî gişkî em bên her yek tiştekî taybetmendiyeke wî heye, cudatiyeke wî heye, ama gişkî nav evekî da tiştekî xweş, insan hez dike lê binêre ava dike. Civak tiştekî wisa ye. Pir renk cudatî hene, ewana gişkî li cekî digen hev, ji bo jiyana xwe rojane û dîrokî û çandî û aborî her tiştî ji bo bimeşînin, hebûna xwe hem cudatiya xwe da dimeşînin, li cekî ji digen hev, yani çi, em wisa kanin pênasa bikin wek eveke, di nav pirtiyê da yeketî, ne yekbûn. Pirtiye, pirrengî heye, ama li cekî jî digen hev yeketekê ava dikin, ew reke vêne gişkî ye. Ama ticarî ve yeketiyan li ser esasê yek rengî çê nabe. Ve çaxa ji bo ve bêmeşandin çiye ve çaxa nirxê dev jê neberdan çiye demokrasî ye. Ji bo ve rêbaza bimeşe lazim e herkes bixa dereqê xwe da xwedan biryar be, xwedan nîqaş be, xwedan polîtîka be, xwedan kar be. Ama li cekî jî asta digen hev jî bi hev re bibin şîrîk, bibin hevpar, bigen hev, koordîne bibin. Mesela vêya ku em bibin pir cara ew be, bi rastî mesela laşê me ne wisa ye, laşê me. Laşê insê ne wisa ye. Îsa bira çikî vegere laşê xwe binêre. Destê me hene, çavê me hene, goyê me heye, dilê me heye, gurçikê me heye, kezebê me hene, gişkî hene ne wisa. Ama êwî gişkî koordîne dike bi rêve dibe kure. Li gişkî vana kom dibin, li vir kom dibin. Ama van ne ser dilê me re ye. Ji dilê me ne mestir e. Dilê me jî wî ne mestir e. Gişkî hev temam dikin. Wek tiştekî xuzayî ye aslında. Civak jî esas wisa ye. Erê mesela her dem civakê de aqilmendê wî hebûne, berê demekî jin bê, dûra kalê wan bûne, ji bo jiyana civakê em ê tecrübê wan bi rêve birine derdola wan jiyana kava bê. Ama gor çi? Gor ê pêwîstî ye. Ne gor em bên kar û zordestî ye. Ji ber wê em karin bêjin nirxekî wî mezî jî demokrasiya ji bo va ji bê me a dîn herî mezin elbette azadiya jin e ku civakeke jinê wî ne azad pê ew civaka nikane azad pê. Yekî me hemû mêr, jin, civakê gişkî heta xuzay ji di nav da me ew azadiya xwe bi wandakirine jinê wanda kir. Bele. Ji wir dest pê kir. Bele. Ji ber wê dike çi bê jin têda azad pê duya xuzayê da. Bele. Yani ew balkêş bû ke ew ketibaz dike yani xudî sistemî dewlet netewa li ber wî ke bêjîn bertekek li hundirî civakê li nav komelgahê hêşta ew sistemên ke bêjîn dewlet netewaya nekariye wek xwe cê bigire. Lê dizanîn de kêlek wî basî federalizm dikir. Dizanî bitaybet bo welatin ke etnîkî cor bi cor li nav wan heye. Her îro meselen li Iraqê piştî 2003 sistemek bi navî federalizm awa bûye ke û deselat li navber çend etnîkan dabeş dikin. Yani ew wekû alternatîvek bo dewlet netewe ke bitaybet renga mozayîk li nav wan heye. Xwesteriya demokratîk li hember federalizm çawa خود داد او کردن بتایبەتی دزانین کە لە عێراق ئێستا ئەو سیستم ئەویش پرسی نە گەلێن ور چارەسەر نەکرێ نە کورد و نە گەلێندن کە لەورە خۆسەریە دموکراتیک یعنی وەکو سیستم لەگەل فدرالیزم تەچەوە هەردووی وان چەوە شرۆڤە دەکەی دیرۆکە فدرالیزمێش تابی هەیە yani mesela Avrupa imzanın vek afirandina netewdewleta navenda esasiye rojava. Bi taybet İngilîzî Hollandî durala Avrupa'ya gişt bera. Û evî sert vek empên meşandî jî bera kirî bi destê Fransa çikî bêtir geştir bû bi destê Napolî nizam çikirin. Dîroka vî tê zanîn. Ama mesela bi taybet şerê cihanî yekemîn dura jî ê duyemîn. Ew sistema gelê Avrupa civaka Avrupa hem em bên di asta xunmêtina sistema kapitalîsta û yek jî va sistema wî netewdewleta li hemberî vî bi sed sala berxwe da. Bi sed sala. Mesela em karin bêjin a herî destpêkê xeteriya civaka sistema kapitalîstî gelê Avrupa bû. Çünkü navan da derketibû. Cenawirek ê xûnî însîn dixwe însîn dikuje ku nav te dibe tu hîn baştir nasîkî ne wisa. Em ji dûr larê Mezopotamya em dengî wêkî dibîsin dibe em pir nizan ama wana navan da derketibû. Herî ji ber jî zûpê hesyan tehlîka wî ewa wî dîtîn gelê Awropa bûn ji bo jî destpêkê te berxwedaneke mezin hemberî meşandin. Yani mesela binên kîja coğrafya Awropa binêrin em Almanyayê mînak bigirin. Di pêşengê Bismarck'ta normalde xuseriye Almanya seda prenslik hene. Her prenslik xuseriye ew herema bixwe rêve dibe. Erê belkî ew dorda desthilatdarî jî heye, nirxê desthilatdarî jî bi wir jî geriyane. Ama ew herema bixwe rêve dibe. Çi dibe illeskin netewdewletekî avakime. Çi kirin bi zorê ew prensini gişkî tasfiye kirin netewdewleta Almanya. Ava kirin.
tek renk. Peki va çi oni bixara? Va çima avakirin ya? Sedem avakirina vi çi bu? Çünkü dike dünya ra tek eve peşbirka dizeki ev jezeki dixwaze be emperyal, jezeki hegeman. Çi kirin Alman kirin yek peşenge Kayser'da zanen hadi şerri cihane yekemin. Dura Hitler di sava betir mesir kirin. Vedgeri li Svisra bigrin na erce demokratik de hasan olsa. بله Li Svisra qaşo binav netev devleti illa netev devleti ma vakun wa milleta 8 sali hafxar. Li her cevin nevali Svisra insan mirne haf kuştuna. Davi çıkın dixwazim şey tiştî bigem nokta bigem du şerri cihane duyamin şinda nerin ku rivan tun dike. Çiki çıkın asteki çikin nerm kir. Va tehlike hine ka betir zudin Amerika mesela de despeka xada. Em beşeri nav bera başur bakurda tehlike ditin despeka em ben avakir ne da jnu ve avakir ne da mesela esası federalizme avakirin. Çünkü xast havcedin ku nerm avakirin. Bir ne sert ne dijwar avakirin. Dura Avrupa düşeri cihani düyemin vadin xanlar kirin ve kemin sistemeke federal avakirin da. Ali ne tevbune da ali bir renge da çünkü xassız kirin jibo pevçuna nafxada ve şeri nafxada ubikin. Ama navanda vida çi heye? Navanda vida devlet heye. Devlet çiye? Jikur despekir. Devlet liser esası zor desteği. Liser esası gasp kirina abori. Jibo gasp kirina abori jibo herkesi kabul kirin bede gasp kirina çanda, a zanistiye, a embin her çtiye. Naval Avrupa'da navandaviye, eli navandaviye. Ve çağı mesela pür nakazım derebik ama Kürt bejim. بله Çi bu vademi davi işte Daesh derket, rojata navin pevçineke mezine, hinek encamı vi embin Avrupa derketin orada. Mesela hala Avrupa peştikevi çiye? Nijatperestiye ne olsa? Nijatperestiye. Nijatperesti çiye? Nijatperesti netev devlet dinlik anı cevap kutbiki. Netev devlet esasivi, cevherivi nijatperestiye. Nijatperestiye. Çima? Çünkü jibo kanım vad zekiye xa va eve bakın devlet avakırın vatiyerine ve zihniyeti bir lazım avakırın çi avakırın netev peresti avakır milliyetçi avakır hadi bak oleki avakır na oli Avrupa hamu dünya jiva barakır benim mesela na insan serve ole servi evi nırxı netev peresti hafdu kujun haf kırdıkına ne olsa burcu bir avakır jiber ve imkanım bejin eri belki federçi ki nerm kirin jibo jana xav bikin hatta yakati Avrupa avakırın snorçi ki siz kirin ama emzanım ko hinci psikereka gele Svisre jiyan dikin gele em ben Almanın, Fransızın, İtalyanın, Romanın bana hin psikereki wan netevi halne bune hin evne milli abori, milli siyasi, milli temsile da psikereki wana Belçika vusaya em ben Almanya ve em ben neteveke Almanın em ben cuda ve sistemeke federal dimeşine ama esas devjubu navanda bir de devlet çaresine ki ve çareseri çiye herkes bir rengi ha bir xuseriya ha dijana ha her ari rextim ki jami ki ulacak ki bigen hev be sınır be ama teybeti ha parizin nay herkesi teybeti herkesi gor devlete tevk قاصد تثير دولة كه. عشان هندك خسري يعني نوكو سيستم خسري ديمقراطي ليه هندك خسري هي بون من السويد زين السويد بشوازي كومون برا ودشة ولهر كومون بتايبتي لبواري برورده يعني بيجين برورده هر كومون يبغى خسرة يعني جغيني دولة جغيني ستوكهولم هر كومون يبغى خد كارت سياسة برورده خو لكومون خو أو بكا يعني أو يا وتشوادنا رن بتايبتي شنو سيستم السويد دركتيه كسيستم كي هرب باشا والسيستم همو 10 سال يعني 15 سال كته دروجه بري نبويا او بخوا بروبليما برورده السويد تان دازيك او كريه چون بري لا بيجين سنتر لنا ستوكهولم سياستها برورده بيجين دابش دبو بس همو السويد لا بيشتي وي كخسر بو يعني برورده هر كومونيك بخو او دكا وك يعني ديت زانين ك او سیاست خوستر بواری پرورده باش بویه ایوه چوا لو بیجن هولن که بو خوستر ددره لأوروپا یا بیجن چتی وصل لسوید و چوا دبینن راست ما قلت يعني هري بر وات پیشکتنی لأوروپا تیجان کرن راستیا وی ناس کرن لهمبروی برخدانه که دو درج بدل مشاد نگلی أوروپا بون جبروی برخدانه وان آستیک دموکراسی ریو بازی دموکراتیک نک ملت درخستی ورته درخستی هوله هنه و قانون بجن جبو دستکفتی همو انسانتی چون داوی Avrupa'yı ser deskefti همو مروایی وقت تقینک جیان کر پیشکتنک جیان کر
aklı zihni zanisتی گشکی لور تقیه اما داوی بنگه هیوی همو پیشکتنی مرواینا در قدر هر مکه تقیه بگی ساله که 20 سالی دین بگی هر مکه دین پیشکتنی که فرزی ناس تکری انسان هر دم و بشه من و 5 سالی داوی در اروپا داری ذهنی دا علی فلسفی دا علی هنری دا تقینک چه بیه جبر پسکریشی گلکی جان کنه هم بری برخوادن مزنجانه و آسته که دموکراسی جبو جنه جبو پرورده جبو تندرسی اما تشتیت خواستم بار بکنیم سر وارن گیشکی بسر اساسی برخوادانا کسی اروپا پیش کتنه مثلا پر کس تشتی اروپا هیرو جان دکه دبینه اما از مثلا دویم انسان چیکی وگرن بری و ندارن 8 سالی برج بنیرن 3 سالی برج بنیرن یونو مثلا لهرم باکوری کردستان چی بیت تنیقاش کنه باریکات نوسا خندق کوران بله بله هر باجر اروپاش 1700 حتی 1800 1800 گی باریکاتن گی خندقن و گی شره گلا لهمبری و زوردستی برخوادانه هر برخوادانه که مثلا دست که انسان 16 ساعت خبطاندن دانه کار کرده مافیوی سندیکای تو نبیه مافیوی تندرسی تشتک کنه انسان د براقی تنه کدا 100,000 انسان بزن خاشیا و ورم توبرکلوزه و مرنه جبون پاکجی تونه تشتک تونه انسان مرنه داوی او مافی رو دموکراتیک هر بشه هم علی سیستمی هم علی دموکراتیکی نه بس پرورده هر بشه دا برخوادان انسان پیش کردی آدین 1970 شورش شکل کلا قوان چه به هر کس شورش و دمل اروپا ده چون برخوادان مزن وره او شورش روسیا ده لجبو کانه من او شورش جبو باندور نکل ورچ کی شورش چه نه به هناك ماف بلاستر پیش کرکنه دموکراسی پیش کردی لفنها مثلا اساس و از خازم چی کی هیچ دارم yani mesela ne ez aslında sistema xuseri sistema xuseri perverda heri piroz despeki azarok malda despetki a dev bave yani mesela gadariye ki usate jan kırna kuyru sistema kapta işte belki vak xuseri demokratiye ki evdiki ama mesela birine asla zarok jmalbate girtinu burna mektebi dakati siyaya dakati hatta ne be çavaş dayı ki bindik binerne çe bu sistema xabi evkirin halbuki zarok hatta dünya beri gişki çanda malbata ha çanda emin ti da hati dünya lazım begre emzanın ko je hayvana begrin hatta daru baraj insan betir zine ki çanda ki avul despeki perverde bidin zarok ki ha malbata ha mesela naş malbata girtine ama jail rebazı elbette çine her herem cudati bes her cudati bu perverde hacı politikayı belli bike siyaseti belli bike rebazı belli bike tabii ki zamanevi dirokavi çandavi bede بله باشه خسری دموکراتیک یعنی براستی یعنی علی کی پر گرینگیوی اوه که چوا بچت نو مجی گل یعنی بیشین زانی است ل روجاوی کردستان هزه کی پاراستن هیا کوی سیستم د پارێزێ لێ لە غەینی وێن پڕ گرنگە کە مرۆڤ یعنی ئینسان چەوە خۆسەری بفکرە مەسەلەن بۆ نمونە ئەگەر مرۆڤ وەکو تاک یعنی ژعلی کولتوری پێش نەکەوە نەزانە مەسەلەن مەسەلاژن چەوایە یعنی خۆسەر لە ژعلی ژعابوری خۆزایانی خۆزایی ئۆکۆلۆژی نەفکرە یعنی باوەڕیاوی بە دیموکراسی نەبە نکاره یعنی سیستمی که خواستر ام بیشین مساعد بکن یعنی بتایبتی ام کارگری دولت نتوش دزانی یعنی 100 ساله لمل گلن می لکردستان و روشلاتی ناوین و کلتوری که یا چنده کی بیشین دولت نتوه فرض کریه لی ایرو دبیم مروی ما وکو بیشین مروی کی خواستری دموکراتیک بیشین جیان بکه او جعلی کلتوری تچوا یعنی او چوا دبینی مروف چوا دبی خۆسەری دموکراتیک ژیان بکە ینی لە ئاستی تاک بێژین و پشتی دەربازی کۆلکتیڤ ئاستی گشتی بە کۆمەلگا yani tiştê insan kirî insan hinek nirxê pîroz hene bi milyona sal jiyan kirin tecrübe kirin ji bo bûnê him însanetê wan da rist dîstin him ji bo însan ewana ava kirin wan em nirxê pîrozin çinê mesela nirxê ahlakî ne wisa mesela hin civaka me de ekçikî qas ketibê dî civaka rojhilata navî mi têveta Mezopotamya em karin bêjin hemû a rojhilat mesela çi ye ku insana neheqî bike insan vicdanê sî raneke ne neheqî ku insanek birçî bê tu têr bixwî dilê te ranake ne wisa yani çi ye neheqî insan çima qebûl nake vana alî jiyana derketin tu carî insana neheqî qebûl nekin ve çaxa em karin bêjin ku vat di nav me da heye zaten çiye ji bo em xweserê wek fêm bikin em hewciye çima em hewciye em tiştê wisa ciyan bikin fêm bikin lazim em zanim ku çi ye yani
tiştinek ahlaki hene, tiştinek vicdani hene. Civak, bu civak insan bu insan eğer ku dev jiber de bir canavar. De bir vahş. Mesela der hilo ejin nırkı ahlaki, vicdani, politik, dürketi kan her tişti bikin. O dikene ji. Dikene yani. Ama bir insan ravan nırklı hene. Ve çağım kanın bejin tişti heri bastı. Ama en khazın vak insan jiyan bikin. Tişti vak insan biki düş kesi ne mesteri kesi ne çuktiri tir rengeki herkesi rengeki. Vaz zaten dijana meda heye. Xuzeye meda heye. Gunde meda heye. Mala meda ji heye. Tikinha tmeri jine. Jin net tuyi jibinda. Ew cuda. Cudatiye kewi heye. Ama her de behevra jiyanekin. Ama jiyan çawe tu ezim. Tu tünneyi ez teneme. Tijbo mehey. Kutev sekustan jiyan harimi. Niviwi tünne. Jiyanekin niviwi tünne be çawe jiyan be. Yani vaya zaten mekut nav evde ve çağa çıdı be em xazın vakt işte xuzeye me da hey dural me hati ali zihni ali jiyani hati beraber jikri em jwi dur keven em jwi aşkara bejim bes bir parastını va sistema ne avakırın parastın mezmileki vi havcete keviye esas ev sistem çünkü parastınji mesela sistemalı Sovyet hati avakırın despek avancı usavu gotem ki sistemeke adil demokratik ya da herkes ve kesi zulme neke kes nesert kesi rabe jibo vi insana hazara insana can da bedel da ama davi jibo çıkırın emin ev gem işte zihniyet da destiratar jha dur naqstım jede ne ketibun meşan asik işte wanda kırın ne meşa ne usa sen ne ket yani jiber ve ama milli mi alakadar geçiye mesela jibo vi Paris'in oradaki mezun avakırın oraya sor kubbe meşya dünyada heyecan oraya sor giş ki behavra rabına ne ki havusal ardı kısmına dünya tıkra heyecanları ama tu ne bu? Çima tu ne bu? Çünkü ev sistema bir rastî gor xuseriya civakê nemeşandin. Gotin em rastanın em var rêvebin. Em rastanın em pêşengê wane. Hûn gor me tev bigerin ve baş bibe. Gor wan ji tev gerê wana ji destiraterek ava kir. Sistemeke dîsa bi destê devletê kapitalîst ava kirin. İnsana baweriya wî jê şikest. Hewce ne bû İngiltere û Almanyka û füze bavên şer bikin. Bixin bixwat navxwe de felîşî. Ji ber demek ku em ji çi derxin bes bixwe parastina cekdarî nabe. Çiye? İnsan var jiyana xwe civakî, xuzayî ve paradigma yani êd xuzaya da civakê da hey hîro ji nav Kurda da heye. Vî bawer dikin nav Kurda da heye. Cê tiştê xweserî lê tê jiyan kirin mesela her va mijara ku te tiştekî pir barkêş tê bîra. Hatta 1938 Dersim xweser e. Ti carî nebî ew e. Erê destê Osmanlı da bê yekcara bên İran hatiye, Şah hatiye, nizam kî hatiye, dura nizam Rusya hatiye, kî hatiyse ama ti carî hatta netev devleta Türkiye 38 qirqineke mezin pêkirê û dagirdike Dersim xweser e. Botan herdem xweser bîye. Hîro bîle herin pir cerê botanê, behtînanê hele bi têbetê rojatê Kurdistanê pir derî bir xweserî jiyan dike. İnsan pir tiştê xwe ne hewce devletê ne. Devlet bi zorê xwe dixe nav karî wan. Bi zorê de xwe dikê çi bigine. Xweserî heye ve çaxa em kanin bêjin ji bo em ew bikin aslında jiyana me normal. Em tişekî we derve da lê bar nekin. Mikrobeke tê negirin jiyana me zaten heve. Jiyana gundê me berî vê 3 salî xweser bû yani. Erê belkî tiştê destiratarî dalê mêr da dalê em hinek têkilî axa û begûj nizam çi da pê geriye bû ama civak nirxê civakê bêtir êtêda nirxê ahlakî polîtîk hebûn. Mesela çi tiştê îro civak qebûl nakir kesî nikawin bikire yani. Zagon tu nebûn, kanûn tu nebûn. Ama tu nikanî herî dizê bikî. Tu nikanî herî dest bavê nirxê civakê ve civak te bavê dervî xwe. Ama lu kanûn tu nebû ku yek vî karî bike me wî şerjê kir, me wî dar dakin, tişt nebû. Ama ji xwe însan bixe, bixwe ji xwe nav dilê wî da va ji bo civakê bê ehlakî ye xwe ji wî dûr dixist. Bixwe jiyan dikir. Pîvanê ahlakî jiyan dawam dikir. Eva hebû nav civaka me de hîro jî heye. Mesela hîro em bên wek sîstema rêber apo ne tiştekî xeyal e. Hîro jî em bên ew sîstema tê jiyan kirine. Mesela em bên nav sîstema kecekê da. Belki hinek te nîqaş kirine, hinek tişlê bên zêde kirine, bên berfere kirine, her kerê rûne ama nirxê wî esasî hîro hene. Herkes jin, mêr, ciwan, cudatê li axa me jiyan dikin. Çi alî ol dibe, çi alî netew dibe, çi alî ziman dibe. Ew pir reng e mesele. Xa temsil dike. Yek neserê kesî yekî herkes jî hevseng dike. Demokrasî jî vaya zaten. Demokrasî sistemeke hevsengî ye. Ku yek ew bê dîktatorî ye. Sistemek ku sanat tê meşandine jî. Gelek spas bo tevlî bûnê te bi rêz Mustafa Serêkaya. Gelek spas. Spas dikim. Spas êvar baş.
بەڵێ بینەرانی هێژا بەرنمەیەکی تایبەت بوو بە شرۆڤەی تیۆری خۆسەری دیموکراتیک و هەروەها جیاوازی سیستمی خۆبەڕێوەبەری دیموکراتیک لەگەڵ سیستەمەکانی بەڕێوەبەری بە تایبەتی جیاوازیە کولتوریەکان. بەڕێز مستەفا سەریکایە سیاست مەدار لەم بەرنمەیەدا حاضر بوو. لێرە داگەیشتینە کۆتایی بەرنمەی گەلی ئازادی ئەم جارە بۆ ئازادی و لە ئازادیدا بژین ماڵتەنەوە.